uyu munsi tariki ya 2 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2026 mu mujyi wa Kigali ahazwi nk'Iremera kuri stade Amahoro. Amateka agiye kongera kwisubiramo, harabura amasegonda make cyane ngo habe umukino uhuza ikipe ya APR FC ndetse n'ikipe ya Rayon Sport. Ubundi uyu ni umukino w'amateka y'ikipe ya Rayon Sport yahuye n'ikipe ya APR FC, aba ari umukino witwa derby mu gihugu cy'u Rwanda. Ni amakipe abiri abahanganye mu buryo budasanzwe, yaba ku bakinnyi ndetse n'abafana muri rusange, aho aya makipe yose afite ibigwi bidasanzwe yaba mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Nago nkunda kurebera hafi by'imipira, ariko ubwo amateka yongeye kwiyandika mu Rwanda ubwo ikipe ya Rayon Sport igiye guhura na APR FC, nifuje ko twerekeza amaso yacu yose mu karere ka Gasabo hazwi nk'Iremera, hagiye kubera umukino w'amateka ugiye guhuza ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya APR FC, aho aya makipe abenshi bakunze kuyita ko ari abakeba. Kandi aya makipe nk'uko nakomeje kugenda mbivuga akaba ari amakipe afite ibikorwa bidasanzwe, kandi akaba amaze guhura imikino yose irenga 100 kuva amakipe yatangira kuba mu gihugu cy'u Rwanda. Amaze gukina imikino irenga 100. Muri iyi mikino irenga 100 aya makipe yose yagiye akina, Rayon Sport niyo yabashije gutsinda ibitego byinshi. Nubwo Rayon Sport ariyo yabashije gutsinda ibitego byinshi, ikipe ya APR FC imikino 5 iheruka APR FC niyo yabashije kwitwara neza cyane. Ikipe ya Rayon Sport yo yabashije guhura na APR FC, ibikorwa byinshi mu gihugu bisa nkaho bihagaze, maze abakunzi b'aya ma ekipe yombi uko ari abiri baturutse imihanda n'imihanda impande mu gihugu cy'u Rwanda bakabasha kujya kwifanira imbona nkubone ama ekipe yaba ari gukina. Abari byishimo bidasanzwe cyane cyane ikipe imaze gutereka mu igitego, nibwo ubona umuvundo ndetse n'ibyishimo bidasanzwe yaba muri stade Amahoro ku bari kureba imbona nkubone ndetse n'abandi bari kurebera mu rugo, yewe n'abari kumvira kuri radio. Abakunzi benshi b'umupira w'amaguru mu Rwanda bafana ikipe ya Rayon Sport, ikipe imaze imyaka irenga 50 ibayeho mu gihugu cy'u Rwanda, aho abakunzi b'iyi ekipe bavuga ko byarenze kuba abafana, ahubwo bakaba baramaze kuba abakunzi b'iyi ekipe ya Rayon Sport, bitewe nuko yaba umwana, umusaza, abasore n'inkumi ndetse n'abakecuru usanga benshi bifaniye ikipe ya Rayon Sport. Benshi mu bakunzi b'iyi ekipe bakunda kuvuga ko ari ekipe y'Imana. Mu by'ukuri nk'uko tubizi uyu ni umukino udasanzwe, umukino w'igimenya bose, aho ikipe ya Rayon Sport ndetse na APR FC yo bigiye gukina. Buri muturarwanda wese abagomba kurara amenye ko ekipe ya Rayon Sport izakina na APR FC, kandi akagomba kuzakurikira ndetse no kumva umukino wa Rayon Sport ihanganye na APR FC. Kandi umukino urangiye buri munyarwanda wese bafite amatsiko yo kumenya ekipe yabashije gutsinda, ariko by'umwihariko ikipe ya Rayon Sport yabasha gutsinda APR FC. Utubari twose turi mu gihugu tubasha kwinjiza amafaranga menshi ugereranyije n'indi minsi yose yahise, bitewe nuko abakunzi b'iyi ekipe bahita bagenda guserebura. Buri kabari kose kaba kagomba gukora cyane kurenza indi minsi yose kari gasanzwe gakoramo. Mu byinshimo byinshi bidasanzwe, abafana ba Rayon Sport bose usanga bafite umurindi mu gihugu hose. Ekipe zaririmba indirimbo ndetse n'ibisigo bidasanzwe. Muri uyu mukino w'amateka, umukinnyi ubasha gutsinda igitego nubwo cyaba kimwe cyonyine, ibi byonyine bibasha kumuhindurira ubuzima. Byonyine abakunzi ndetse n'abafana baba bari muri stade baba bifuza ko bamwegera maze bakabasha kumukandira akanyenyeri ndetse no kumuhundagazaho amafaranga menshi, bitewe n'ibyishimo bamaze kubagezaho muri aka kanya. Mbese birumvikana uyu ni umukino udasanzwe. Iyi ni derby y'amateka igiye kongera kwisubira. Kuri iyi ya 2 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2026, byanze bikunze buri muturarwanda wese ahava akagera agomba kurarana ibyishimo. Nubwo hari abandi bari buze kurarana agahinda, ariko hari benshi baraza kurarana ibyishimo, bitewe nuko haraza kubonekamo ikipe itsinda, kubera ko yaba abakinnyi ndetse n'abafana bose basizoye ku mpande zombi. Ntawe ushaka gusebera muri stade Amahoro, uti bose bashaka gutahana intsinzi kandi bagashimisha abakunzi babo. Nibyo, reka twihangira amaso iyi derby igiye kongera kwisubira kuri iyi tariki ya 2. Uyu munsi uzawandike mu mateka. Reka tuze kureba uko biraza kurangira hagati y'ikipe ya Rayon Sport. Umukino ugiye gutangira mu kanya ku isaha y'isa 12 z'umugoroba. Mbese ni APR iraza gucyura itsinzi cyangwa ni Rayon Sport iraza kubikora? Reka tubihanga amaso. Ntuze kwibagirwa gukanda subscribe maze uze kwibuka ukore no kunzogera kugira ngo ubutaha tujye tubana. Muraba mudufashije cyane.